ratup danda sanes ngi titiang. Dana jero bendesa adat sane wangyang titiang. Lian banjar sane wangyang titiang. Talar di dari sarang sami sane resna asien titiang. Om Swastiastu. Tinggalan sane becik puniki titiang aturang rasa angayu bahagia majang ring ide sangyang widiwasa larapan untuk paswecan idane iraga sarang sami prasida mapadu widana dengan acara pawiwahan puniki. Titiang taler ngaturang rasa suk semaning manah majang ring ide dane sarang sami sane sampun ledang rauh ring acara pawiwahan okan titiange. Surung titiang lantur lurayang titiang hinayang angkan titiang sarang okan titiange. Titiang mawasta ketut upayanti pinakal ramo okan titiange sane maduwe acara pawiwahan puniki. Iki okan titiange sane mawasta Imade Arya Agastya ipun makin makarya ring rumah sakit Sanglah dados perawat. Di ring samping okan titiange wantah mantun titiange sane mawasta Niluh Radnya Gautami saking Desa Mas Ubud mangkin ipun makarya ring rumah sakit Ganesha dados perawat. Dawagi dumun ipun masekolah ring Unud. Sarayina ipun stata kacunduk ring kelas nyane. Suwi sampun masawitra rares ipun kejatu karmayang. Inggih nenten akeh titiang matur iwau sampun kalaksanayang acara memadik ring galah sia semeng mangkin kelanturang acara makala kalaan ring galah roras tengai. Male bos-bos sawatara galah 4 sore jagi kelaksanayang acara resepsi. Ini sarauhe idedane ring acara pawiwahan puniki nenten jetios wantah pinaka saksi sajaraning upacara pawiwahan okan titiange. Mangdane acara sane kelaksanayang memargi antar taler sang kali sane prasida ngamargiang Resta Asrama prasida langgang lan rahayu. Inggih male bos-bos jagi iring titiang idedane keperantenan mangdane idedane sareng sami ledang ngunggahang boga Samatra sane sampun kasiagayang. Inggih asapunika atur titiang nenten lali titiang aturang gagremes nampura antuk kekirangan titiang yang ngerek idedane sareng sami inggih puput titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.